مجاہد کربلا جناب زینب سلام اللہ علیہ باواز بلند رکھ صلوات. میون موضوع ون ٹائم آو ون کی اس لیے ٹائم قید کی موضوع ون عصر حاضر یزیدیت تو کربلا تقاض. ام مطلب گو ونکس تہ یزیدیت عصر حاضرس مز تو ونکس تہ ات یزیدیتس خلاف حسین بنت کنس وقت. امام حسین علیہ السلام سنز تحریک تو قیام تو امام حسین علیہ السلام سن سو انقلاب اس فقط کربلا تام محدود کی. یہ اخ لافانی لازوال تا ابد انقلاب. اللہ تعالی قرآن مجید مز اخ اصول اس ونا ارشاد فرماؤ قل جاء الحق وزهق الباطل. اے پیغمبر ون حق آؤ باطل دراؤ. ان الباطل کان زہوقا باطل خصوصیتی چیز ہمیشہ نیرو. اس طور فکر اللہ تعالیٰ سن کی سنت اللہ تعالیٰ سن کی قانون یم قانون تو سنت بدلان چھ کی یمن مشن کان تبدیلی یوان. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ تعالیٰ سنن یمن قانون تو سنتن مشن کان تغیر یوان کان تبدیلی یوان کان تحول یوان. یمنی سنتن مش اخ سنت زی ابتدا پہ شروع مارک. یہ مارک شروع حق و باطلس درمیان. یت مارکس مز ہمیشہ حقس فتح ملے تو ہمیشہ باطل شکست سپدی. یہ سنت یس یہ دون قوتن ہز دون نظریاتن ہز مارک تو لڑی. تیز اللہ تعالیٰ نش زی مارک اللہ تعالیٰ نش زی فرقہ کتا اللہ تعالیٰ نش زی فرقہ زی گروہ زی جماعت. اللہ تعالیٰ تو قرآن سے ریکاگنائز کرنا فقط دون جماعت دپان زی جماعت زی فرقہ یم کم فرقہ اللہ تعالیٰ نش نزدیک یم زی مسلک زی نظریات تم کم اخ حق بیش باطل. امہ علاوہ تریم کی اخ صحیح بیاکھ غلط اخ پوز بیاکھ اپوز اخ طیب بیاکھ خبیث. قرآن مجید پڑھو قرآن مجید یمنی دون فرقن برہ کن اڑان یمے زٕ فرقہ اللہ تعالیٰ مان. چاہے حابیل و قابیل آس موسیٰ و فرعون آس ابراہیم و نمرود آس بکس لہذا اتھے پٹھن ونکن زمانس ہمیشہ یہ حق تو باطل پان ونت برسر پیکار. مگر کربلا پتہ بدلو ام ناوی اس یہ کربلا تان حق و باطلک مارک اس نا کربلا پتہ بدلو ات ناو ات پیو ناو حسینیت یزیدی. اس کس دورس مز یس حق سہ حسینیت یس باطل سہ یزیدی. اس کس دورس مز یس پوز سہ حسینیت یس ابل سہ یزیدی. اس کس دورس مز یس خبیث سہ یزیدیت یس طیب سہ حسینیت. بس ناوی بدلو. امام حسین علیہ السلام دیت ات تیت ناوا پنہ قربانی ست میدان کربلاس مز قیامت تام بدلو نت حق و باطل کس مارکس ناو. ونیک تام اس ات حابیل و قابیل ناو ونیک تام اس نمرود و ابراہیم ناو ونوز اس قیامت تام اکوئی ناو سہ گو حسینیت یزیدیت.
بس یہ حسینیت روز تی یزیدیت روز یزیدیت روز کالو تھوپ تلان مگر ہمیشہ آسن حسینیت آس ہمیشہ یس ات برسر پیکار روز توے علامہ اقبال تی ونان موسیٰ و فرعون شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید زندگی مزدرہ یمیز حیات مزدرہ یمیز قوت ابتداء مز حابیل و قابل موسیٰ فرعون مگر شبیر و یزید استان کو ختم مرورہ شبیر و یزید قیامت استان نام تکیازی کربلا اخ مشن کربلا اخ مقصد کربلا اخ نظری نام کربلا اخ فکری ہند نام کربلا اخ تحریک ہند نام کربلا چھن حسین تی یزید سن مارک کی یہ گژھِ روزن ذہنس مز کربلاس مز اوس نہ امام حسین تی یزید لڑان کربلاس مز اوس حسینیت یزیدیت ات کیا فرق امام حسین تی یزید نہیں کیا بلکہ حسینیت یزید امام حسین سے ایک شخص سننا یزید تی ایک فرد سننا مگر حسینیت چھن فرد سننا حسینیت چھن نظریہ بنا یزیدیت تی اک باطل نظریہ قسم بس کربلاس مز اس میں دون فردن ہم جان کیا کربلاس مز اس دون نظریان ہم دون فکرن ہم جان یہ کربلا کیا گو کربلا گو پنی ذات اتکت اللہ تعالیٰ سنس رضایت ترجیح دی کربلا گو اسیر دینس آزاد کر کربلا گو مظلومن ہز حمایت کر تکیازِ فکر حسینی جکین ذہنی فکر یزیدی اس پر فکر حسینی روز ہمیشہ تھوت یہ جکین ذہنی فکر حسینی حسینن پکناما فکر حسینی جناب زینبن پکناما مگر سر روی دنوینی اند ہمیشہ تھوت یہ فکر حسینی شن زام جکے مسکن اب اس نے سون نار امام حسین سون نار اس ایسے پانو نار بنو کیا حیات یہ حیات میں نزل اللہ شنو بنا حسینیت ناچان جکن واجب حسینیت چھ ہمیشہ سر بلند حسینیت چھ ہمیشہ سر افراز یہ سوری ونم ایم خاطر تاکہ اس در فکری اثرک یزید کس گو تو اثرک حسینیت کیا کہ یزیدیت روز حسینیت روز مجھے اس پن فکر کر مجھے اس پان سمجھن یہ ونکن یم زمانک یزید کچھ اللہ تعالیٰ جواب دیت یم تے حقس پہ پکن ویل چھ اللہ تعالیٰ چیمن وعد دیت جا الحق وزاق البا حق سیا میل کامیل حقی گھس بروکن اللہ تعالیٰ چھ دمت میں اگر اس رسول سوز هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق کم خاطر لیظهره على الدین كله تاکہ دین خدا گژھِ سارنی دینن تو عزمن پہ غالب بس یہ اللہ تعالیٰ سند وعد تمن خاطر یم حق چ وحدت یہ تمن خاطر یم حسینیت چ وحدت تو علامہ اقبال ونا زندہ حق از قوت شبیری اس باطل آخر داغ حسرت میری اس حق اگر اس زندہ کم سیتن خاص اخترم سے علامہ اقبال بنا خاص اخترم زندہ حق از قوت شبیری اقبال سے ونان حق سے زندہ امام حسین سے اقبال سے ونان حق سے زندہ قوت شبیری سے یہ قوت شبیری ایک قسم ہے امام حسین بہنوں نے سیری مگر قوت شبیری حکم سیری حاصل رکھتے باطل آخر داغ حسرت میریاس یہ باطل اخرشی مرا حسرت ایک داغ ہے اخرش ختم گسا اصل وجود ہی روز
اس لیے امام حسین علیہ السلام اس نے اکس خاص وقت خاطر کی، اکس خاص زمانس خاطر کی، اکس خاص عصرس خاطر کی. امام حسین علیہ السلام اخ استعار اس مقابل ہر ظلمس، ہر جبرس، ہر جہالتس، ہر لادینیتس، ہر باطلس مقابل اس کی سب حسین. یہ گئی حسین. حسینیت چاہ وسیع تعریض تعظیم اخ مفہوم اخ نظریہ. امام حسین علیہ السلام خود امام حسین ذات امام حسین یم سات امام حسین سن تصویر سنس ذہنس مز امام حسین اشیما خاص حد 3 شعبان زاو 2 عاشورہ شہید مدینس مز زاو کربلاس مز شہید. گو امام حسین یم ساتن اس نظر تل سان ذہنس مز امام حسین خاص وقت پہ خاص وقت یہ محدود، یہ پیدا گومت، یہ شہید گومت محدود عمر چس. یہ گئی حسین سنز عمر. حسینیتس کۭژاہ عمر؟ امام حسین سنز عمر مدینہ پہ کربلا. امام حسین سنز عمر 3 شعبان پہ 10 محرم تان. حسینیت عمر کس؟ حسینیت آدم پہ تعارض قیام. بس حسینیت عمر آدم سند پہ قیامت. تیز پڑا امام حسین متعلق پڑا امام حسین وارث آدم. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، محمد حبیب اللہ. سوئرنی وارث انبیاء امام حسین علیہ السلام. بس امام حسین تمام نبیین ہند وارث. سرمایہ امام حسین تمام نبیین ہند سرمایہ. یہ نبیو وراثت مز تر امام حسین بعنوان وارث. شجاعت رو نبیو امام حسین رٹ، صبر ترو نبیو امام حسین رٹ، طہارت ترو نبیو امام حسین رٹ، اگر علم تو معرفت ترو نبیو امام حسین رٹ، اگر مشکلات سختی تو مسائل نبیو ترو امام حسین رٹ. تم سے بس امام حسین وارث انبیاء، ہر دورس مز انبیاء ہند وارث. یہ امام حسین یہ اس تمام نبیین ہند، مگر امام حسین کور کربلا پتی پنہ ناو. کربلا پتہ کور امام حسین یہ سرمایہ کت ناوس پنہ ناو. تھی نا وچان کن ساتن کان سائنٹسٹ کان چیز ڈسکور کران کران کان فارم کان ترکیبہ یہ آسان قانونس مز لاز آف گریوٹی نیوٹنس برہ تہ نا، مگر یم ساتن یم ایجاد کر یم کم کر نیوٹن یم کم سند ناو گئی. تم برہ زمینس نا کشش تم برہ، مگر کم سن زانا ونکس یہ نیوٹن سند ناو. گو نیوٹنن کر یہ پنہ ناو. یتھے پہ یہ حق و باطلک مارک اس گڑ پہ، مگر امام حسین کور کربلا پتہ یہ پنہ ناو. تو قیامت تان روز یہ حق و باطلک مارک امام حسین تو یزید. ہمیشہ ون یزید کس دورس مز یہ بحث، یہ بحثی ازن کر کس کیا گو یہ بحثی ازن بحث اکی حسینس کس پتہ پتہ پکان یزیدس کم فالو کران. بس یہ بحث. وہ حسینیت کیا گو؟
حسینیت کیا گو؟ حسینیت گوا یہ عشق کرا، حسینیت گوا مرسی پڑھنے. تھوڑا تراو تہندے نازک رگ پہ نا ات. حسینیت گوا دگ تلن، حسینیت گیا مجلس کرنے، حسینیت گیا مرسی پڑھنے. یہ عشق کرنا، یہ گئی نا حسینیت گئی یہ امام حسینن کور. اگر اس تی کرو یہ امام حسینن کور تیل ہکو ونت اس ہسا پول کیا حسینیت. نہ کہ اسی کران بکر امام حسین سندس نامس پہ خبر کہتے یہ گیا حسینیت. حسینیت گئی تی یہ امام حسین. تو امام حسینن کیا کر؟ امام حسینن لوڈ حق کھر، امام حسینن لوڈ ظلمس خلاف، امام حسینن لوڈ باطلس خلاف، امام حسینن لوڈ وقت کس یزیدس خلاف، نہ کہ یزیدس خلاف وقت کس یزیدس خلاف. تو حسینیت تھی گئی یہ عشق لڑو کمس خلاف؟ وقت کس یزید. تمس یزیدس پیٹ لانت کریں، تمس یزیدس وہ کرنے، تمس یزیدس لک ژارنے یس نابود گو فنا گو تم سن ایگزٹ آسن کن جائے تمس لک ژارنے سے کیا گژھِ؟ امام حسین ہیچنونک سہ وقت کس یزیدس خلاف تھوڑا. تو یہ اثر حاضر یزید چی ژے پرزناون یہ چی تقاضا کران کربلا. یم 2 منٹ لگ زن، یم 2 منٹ لگ زن. مے یہ کاکو دیتمت دپان بی سا جلدی، مگر ون میں اوڑی وونمت ون ون مے حسینیت کیا. مگر اثرک یزید چھنا پرزناو، اگر اثرک یزید چھ پرزناو کت پہ پرزناو کس اثرک یزید؟ وقتک یزید کس؟ وقتک یزید چھ ہر ظالم، ہر سکندر، ہر جابر، ہر استکبار یمن سے سارنی کس شہر یزیدی چھ، یمن سے سارنی یزیدی چھ. اگر ایک مشخص کرو نا اثرک یزید کس امریکہ، اثرک یزید کس اسرائیل، اثرک یزید کس IDF، اثرک یزید کس تم یم ظالم چھ، تم یم مسلمانن ماران چھ، تم یم ظلم چھ کران، یم گئی اثرک یزید. تم معصومن ہند یم قاتل تم کن تہ جائے یا جائے یم کن تہ جائے. یہ مارکہ یم ساتن آس ظلمس خلاف جبرس خلاف یہ کربلا. رات اس یہ مارکہ کربلاس مز، تم پتہ اس یہ مارکہ یمنس مز عراقس مز اوتر، آج یہ مارکہ کتہ فلسطینس تو غزہس مز. تو یہ مارکہ آج کل چاہاں پارے چنارس مز، پاکستان مز پارے چنارس مز. وقت مگر سوئی حسینی، رائے عمل چھس حسینی، لاہ عمل چھس حسینی، تحریک تہ چھس حسینی. وہ حسینین کیا کرن؟ حسینین چھ گسن بر زمین کربلا بارید و رف، لالا تر ویرانہ آرید و رف. تا قیامت خط استبداد کر، موجے خون او چمن ایجاد کر. امام حسین علیہ السلام سندن خونن کیا کر؟ تم کر خط استبداد، تم کر یہ ظلم ختم. اک چمنہ کرن درست قیامت استائیں، یہ چمن روز ایسی ہمیشہ کر. تو ونکس اہم مسئلہ چھ فلسطین مسئلہ چھ اہم مسئلہ. اس فلسطین کن مظلوم عوامن ستم کرو تھی محرم کن یمن دورن مز جلوسن مز آفرین تھی سارنی حسینی جوانن پر یمو فلسطین جنگ تر. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ یا اللہ.
ہونے دے دو، بس اس انسان کو تو بیمار ہونے دے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. پنجنارے پنجری سوالات نارے حیدری حیدری تۄہہِ سارنٕے چھنہٕ ضروٗرت وندی فلسطیٖنس کٔرِو سا حمایت تِکیازِ تُہۍ سٲری حسینی جمان چھِو زانان فلسطیٖنی چھِ وٕنکیٚنس حسینی نقشے قدمس پٮ۪ٹھ پکان یم فلسطیٖنٕکۍ مُخٲلف چھِ یم فلسطیٖنن پٮ۪ٹھ ظُلم کران چھِ تِمے چھِ وٕنکیٚنس وقتٕکۍ یہِ چھُو تُہۍ سٲری زانان یہ چھو تُہۍ سٲری زانان مگر أڑۍ چھِنہٕ سٲنۍ بُزرگو منٛز زانان بہٕ چھُس سیوٚد ونان بُزرگو منٛز چھِنہٕ تُہنٛدیو مالیو منٛز چھِنہٕ واریاہ زانان تُہنٛز شکایت اگر کُنہِ جایہِ کٔر پُلیٖس سٹیشنس منٛز کٔمۍ کٔر یم آیا وپر سانے بزرگو کرا گام کیو بزرگو کرا محل کیو بزرگو کرا یہ لسٹ کم دے پولیس یم کم جنڈ ہیت پکان تُہۍ چھو سٲری حسینی جان مگر تۄہہِ چھو اکھ بٔڑ کٲم سۄ چھو یہِ زِ پنُن اوٚنٛد پوٚک تہِ بنٲوُن حسینی پنُن گرٕ بنٲوُن حسینی پنُن ماحول بنٲوُن حسینی تہٕ دوٚیِم کٲم یۄس وٕنکیٚنس چھِ کرٕنۍ سۄ چھِ یہِ زِ سٲنۍ بٲے یِم پاکستانس منٛز چھِ بارہ چنارس منٛز تمن پہ سخت انتہائی مسئلے ونکس حسینی آسنک اخ یہ کرو تمن خاطر تہ پنن آواز سر اٹھا کے نہ چلے بس میں مکلو بس اس کرو اخ چیز ساری حسینی یم امام حسین مکتب یمو امام حسینس نش ہیوچمت اس یہ ہیوچمت اس دمو نا دنیا مز مظلوم بننے اس دنیا کن مظلومن ست فلسطین کن مظلومن حامی اس لبنان کن مظلومن حامی تو اس یتھ یہ اعلان یسان کر پاکستانس مز گورمنٹ یہ پاکستان گورمنٹ کران کی یت پہ یہ نبرم اعلیٰ کار پان ون یسان پان ون فساد یتھے پہ پاکستان مز تہ عناصر تم یسان ات شیعہ سنی تلن اس لیے تمن ہز مقصد شیعن ہز نسل کشی کرو شی ماروک اکہ ٹارگیٹ کلنگ کر ساس بڑ نفر پارو چنارس مز ونک تان شی مارمت ساس بڑ اپہج گمت بیوا گمت بچہ یتیم گمت یہ آج گۄڈنِچ لٹہِ پارا چنارس مز قتل و غارت گژھان یہ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ روٗدمُت گژھان مگر پارا چنارٕکۍ تِم مومن تم حسینی پزی پٲٹھۍ یم پنُن دفاع کرنٕچ صلٲحیت اکُے گِلہٕ یُس پاکستان بنیومُت اوس مسلمان سٕنٛدِس ناوس یُس پاکستان بنیومُت اوس اسلام کِس ناوس تٔتھۍ پاکستانس منٛز چھُنہٕ آز مسلمان پانہٕ ؤنۍ محفوظ کینٛہہ یہ کام کران پاکستان گورمنٹ کران نبرم گورمنٹ کران نبرم ایجنسیز کران نبرم اعلیٰ کار کران مگر پاکستانی گورمنٹس پزِ تتہِ شیعن تحفظ فراہم کر پاکستانی گورمنٹس پزِ یۄس تمو خاموشی چھِ کٔرمٕژ تم کرن لب کشٲیی یتھ کرن کنڈم شیعن ہٕنٛدِ حفاظت بنٲیِن ممکن وما علینا الا البلاغ بر محمد وآل محمد صلوات بس السلام جزاک اللہ
and